যদি প্রভাব নাথাকিলে হয় এইটো ঘোষণা নকৰিলে হয় ইউপিপিএলটো জিৰ' আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখাই আছে এইবিলাক টোটেল ফেইলাৰ 25টা মিনিমাম হ'লে 25টা আমি ইয়াত বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু 25টা তলত আমি নাপায় सरकार हुआथ' नाथा टपिक लानानै फैदों बे टपिकानो जाबाय दा बिटिसि बिसायख'थिया फैनाय लोगो लोगो गोबां गाव गाव राजखान्थि हान्जायानो गावखौ मोजां बैखौ मोजां आं सिट जागोन बा उमुक दोलोनो होनो नाङा बेबायदि जालायगासिनो आरो मोसा बायदि अरलायनाय सोगोमनाया जागासिनो आरोखि अब्ला नेक्स्ट बिटिसि जे इलेक्शनाव मानाव गेदेर जोंना बिटिसि दानि प्रमद बर' सारनि कन्स्टिटिउसनाव बिजेपिआ टिकेट होआ आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जेनो कन्स्टिटिउसनाव बेनियावबो टिकेटखौ होआ खारना मा जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि घोषणा কৰিছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল আৰু বিজেপিয়ে আজি যদি বিটিসি অঞ্চলৰ একো প্ৰভাৱ নাই এইটো কথাটো নকলে হয় প্ৰভাৱ থকা কাৰণে আজি বিজেপিয়ে বিটিসি নিৰ্বাচনত ভাগ ল'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বুলি কৈছে প্ৰভাৱ আছে এই কাৰণে বিটিসি বিপিএফৰ বিজেপিৰ প্ৰেছিডেণ্ট দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে যদি প্ৰভাৱ নাথাকিলে হয় এইটো ঘোষণা নকৰিলে হয় ইউপিপিএলটো জিৰ' ইউপিপিএল জিৰ' মুঠতে বিপিএফ 1 নম্বৰ ছেকেণ্ডতে বিজেপিৰ প্ৰভাৱটো আছে বিটিসি অঞ্চলত কথা এইটো সবে জানে ইউপিপিএল বিজেপিৰ এলায়েন্স নাথাকিলে কিবা কঠিন হ'ব নেকি ইউপিপিএল নাই এলায়েন্সটো নাথাকিও এতিয়া যেটো ঘোষণা কৰি আছে ইহঁতে কিন্তু বিজেপিৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে খুব চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু বিজেপিয়ে জানে ইউপিপিএলৰ ফিল্ডটো কেনেকুৱা বহুত থলত সেইকাৰণে ইউপিপিএলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি একো লাভ নাই বা কোনোবা বিপিএফৰ লগতো ইহঁতে মিত্ৰতা নকৰিব মুঠতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিব বুলি কৈছে আমিতো কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰিব হীৰা হৰণীয়াই আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি আছে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইয়াত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই বিপিএফক জইন কৰিব নেকি নাই এইবিলাক জইন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই বা এনেকুৱা কোৱা নাই জিএছপিৰ পৰা বিপিএফক ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ঘোষণা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ লগত এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই আজি আমাৰ 13 নম্বৰ চিৰাং ব্লক বিপিএফ দলৰ উদ্যোগত ওমেন বিএছইউ আৰু ইয়দৰ যেটো ৱৰ্কশ্বপ বা কৰ্মশালা মানে ৱৰ্কাৰ মিট এই প্ৰগ্ৰামত মই আহি পেলাই যিখিনি দেখিবলৈ পাইছে খুব ভাল পৰিৱেশ মানে 13 নম্বৰ চিৰাং হিচাপে আমাৰ জিকাৰ কিবাটো 100% মানে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰেজেন্সত চালে আমি এনে গম পাই যে আমি 13 নম্বৰ চিৰাঙৰ বিপিএফ দল হিচাপে আমি জিকিব আকৌ তো কথা সেইটোৱে আৰু ভাল প্ৰগ্ৰাম হৈছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম সব সমষ্টিত হৈ আছে আমাৰ ইয়দৰ বা বিএছইউ আৰু ওমেনে লিড লৈ আছে এইটো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা আৰু ভাল প্ৰগ্ৰাম অহাকালিও নিশ্চয় আছে মুঠতে 2025 ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ যেটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত 13 নম্বৰ চিৰাং হিচাপে আমি জিকিম আৰু বিপিএফ দল হিচাপে গোটেই শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাৰ্ষ্টনে চেৰপাং মাজবাটলৈকে আমাৰ দলৰ পজিশ্যন 1 নম্বৰত আছে মুঠতে আমি আজিৰ দিনত 25টা তলত নাপায় 25টা মিনিমাম হ'লে 25টা আমি ইয়াত বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু 25টা তলত আমি নাপায় চৰকাৰ হোৱাটো কাটাং আৰু আজিৰ দিনত প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিবিলাক শ্লোগান দি আছে আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখাই আছে এইবিলাক টোটেলি ফেইলাৰ সি মিছা কথা কয় আৰু তাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো আয়ু বিটিচিত শিৱৰ যিটো ক্ষমতা এই শিৱৰ ক্ষমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব সি একো ফাইল একো মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে একো নতুন চেংচন দিব নোৱাৰে একো নতুন এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে মুঠতে 31 মাৰ্চটো তাৰ লাষ্ট কাগজে পত্ৰ মই ইয়াৰ কিবাটো আৰু পিছত আৰু নচলিব মুঠতে এপ্ৰিলটো নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকে সবে জানে মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো এপ্ৰিলৰ পৰা হয় নতুন বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ
ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ 31 মাহটো লাষ্ট হৈ গ'ল 5 বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো সি কাম কৰিলে 6 বছৰটো কেতিয়াও নাপায় আপোনালোকে জানে মুঠতে নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো 25-26ৰ যিটো নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ যিটো পইচা সেইটো কোনো স্কিম এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এগেইনষ্টত আৰু চেংচনো দিব নোৱাৰে বা ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে স্যার বিটিসিত নতুন আঞ্চলিক দল গঠন হওয়ার কুচকাওয়াজ চলি আছে নাই ইয়াৰ আমাৰ বিটিচিত হয় না অসমৰ হয় না ইণ্ডিয়াৰ হয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই এইটো চবৰে কিবা আছে কি বুলি কয় এইটো অধিকাৰ আছে নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলা চবৰে অধিকাৰ আছে খুলিব আমিও শুনি আছোঁ বিপিএফ দলৰ কোনো ক্ষতি নহয় বিপিএফ দলৰ কোনো ক্ষতি নহয় বিপিএফ হিচাপেই আছে বিপিএফ কৰ্মী হিচাপেও আছে বা ৰাইজ হিচাপেও আমাৰ লগত যিখিনি আছে সেইটো কোনো ক্ষতি নহয় फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव जेनो बिजेपिआ प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनियाव जेनो टिकेट होआबा खारन साननानै लाखादो जुदि टिकेटआ जुदि होयोब्ला बिजेपिआनो देरहानाया खाथां बेनो मोनसे प्रमद बर' सारनियावबो जुदि होयोब्ला बिजेपिआनो खाथां देरहानाया बेयो मोनसे पुलिसना परिकल्पना खालामनाय औ साननानै नायदो अब्लाथ' दा बिजेपिआ मोननै हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारनियाव जुदि होआब्ला अब्ला साननायनो समस्त बिटिसिआवनो बिजेपिआ सरकाराव फैगोन नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थाबाय अब्ला रायजोफोर जोंनि फैगौ इयुननि बिटिसिनि थाखाय बिजेपिआसो जोंनि बिटिसिखौ दखल खालामगोन नामा बेयो मोनसे सोंलु जानानै थाबाय अब्ला प्रमद बर' साराबो जेबो खामानि होनाय नङा हाग्रामा महिला साराबो जेबो खामानि होनाय नङा नामा अब्ला जोंनि बिटिसिनि माखासे संबिधानफोरखौ फांसनफोरखौ लेस खालामगोन नामा आरो जुदि जोंनि माखासे बिटिसिनि रायजो राजाया जुदि माखासे पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननांगौबा माखासे गोबां रोंगौथि गोनां एबा स्टेजेनशिप मानसिफ्रा दा बुंगासिनो दं बिटिसिआव पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो थाखाय बिटिसिखौ गोरा खालामफिननो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सरकाराव लाबोफिननांगौ आरो जे 16टा जे डिपार्टमेन्ट थांबाय बे डिपार्टमेन्टनि सायाव जे बे डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननांगौबा जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसि बानायफिननांगौ बेबायदि होनगासिनो दङ नाथाय खारना मा अब्ला रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौनो जुदि सरकाराव लाबोफिनगोन नामा एबा बिटिसिनि चिफ जाफिननो लुगैना लुगैया हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजोआनो राजा रायजोआनो फोजोबस्रांगा अब्ला रायजोआ नै बे बिलु गोनां आखाइखौ नोंथांमोना सोनो एबा सोरखौ पावाराव लाबोफिनगोन नोंथांमोना जान्जि खाफ्रानानै थाबानो जाबाय जुदि जोंनि बिटिसिखौ बेबायदि केपचार खालामनांगौबा माखासे जोंनि बिटिसिआव जे थानाय पावार एन्ड फांसनखौ जुदि लेस खालामनांगौबा जोंनि रायजो राजायानो गाबनांगोन एबा जोंनि बिटिसि समाव 34 लाख रायजो राजाया जोङो दंस जागोन होननानै आं सानो आरोखि जुदि जोंनि बिजेपिआनो जुदि सालायनानै जोंनि जे फांसनफ्रा जोंनि बिटिसिनि माखासे संबिधानफ्रा इयुनाव जोङो मोनसे मर्यादा गैयै पावार गैयै जेनेरेल एन्ड एमनास्टिक बेबायदि जुदि जायोब्ला जोङो बेसेबां दुखुनांथाव जागोन ना रायजोफोर नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांमोना दुखु खालाम जोंनि इयुननि फिउचारनि थाखाय जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय बै समाव बर' होननायानो थाहैनाय नङा अब्ला जोंनि पावार फांसन जोंनि 6 शिडिउलनि खोथा बहा थांखो जोंनि बड'लेण्डनि बहा थांखो अब्ला प्रमद बर' सारा बेखौ सिन्था खालामनांगौ होननानै आं सानो अब्ला नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मा सानो नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन अब्ला जोंनि दानि सिगांनि 17 बोसोर सरकार आरो दानि 5 इयार सरकार दा मा जानो थांगासिनो दङ ओरैबायदि नै दा गिदिर माखासे फेक्टरिफोर गेदेर लामाफोर दा प्रमद बर' सारा मावगासिनो दं नामा ना मावाखै समस्त बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि बर' रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ माखासे जेनो सिगां जेन मावखानाय बैखौ जेन रिफायरिं खालामनाय अब्ला माखासे स्कुल इउनिभारसिटि जेने इडुकेसन सेक्टराव जोंखौ डेभेलप खालामनांगौनि खोथा नाथाय डेभेलप खालामबाय नामा प्रमद बर' सारा अब्ला जोङो साननांगौनि खोथा रायजोफोर नोंथांमोना
जोंनि बिटिसिआव डेभेलपिं खालामनांगौआ जोंनि बिटिसिआव जौगानाय नांगोन, गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि नांगोन। बैफोर माखासे जोंनि बेकार जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौबा जोंनो पस्ट ग्रेड खालामनांगोन, माखासे इन्डास्ट्रिफोर गिदिर गिदिर गायसंनांगोन। अब्ला जोंनियाव सिगां जे हाग्रामा महिलारि सार्जेन खालामलांनाय बेनो दङ दाबो। माखासे जोंनियाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खालाम, माखासे फेक्टरिफोर खालाम, अब्लासो जोङो माखासे बेकार जेंनाफोरखौ, बिटिसिनि बेकार जेंनाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरनि बेकार जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय हागोन। नाथाय दासिमावबो बेफोरबायदि पस्ट ग्रेड खालामनाय एबा जोंनियाव इन्डास्ट्रिफोर गायसननायखौ दाबो मानो खालामाखै? अब्ला जोंनियाव बेसेबां बोसोरावनो BA पास जायो? अब्ला जोंनियावबो बर' रायजो राजाफ्रा, बर' फरायसाफ्रा, जेने जोंनि बर' फरायनायफ्रा जोङो एसेबां गाहाय लेभेलाव नङाना। जोङो नै दासिमाव BEd फरायनाय, MA खौ बाद होनानै बे उकिल फरायनाय जोंनियावबो गोबां दंसै। बर'आबो दस्रा जाथिजों कम्पेयार खालामनो हानाय गोहो दंसै ना। अब्ला दासिमावबो जेन सिगांनि बायदिनो जेन बै माखासे जोंनि पावार फांसनखौ जुदि खोमानानै लालाङोबा जोंनि सायाव बुहुद जे दा बिटिसि सरखारनि सायाव माखासे बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दुखु मोननाय थागोन। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानो?